Yakoba Batampani studio na yetia. Ya baba chone srani abasa ede ama wansam no. Dia wubatia bi anesanem na sebedwafie. Owura Jonkuma akunwa no. Yadi ko jan abobo eho na ne din so empie register. Onumnyafo Samuel okuja to Black Kwanso akasafa Jonkuma ni wo no ho. Sanso ena owura bi nso akopie mu ewo amanyokuo baako mu anu oka ho bie. Ewo no so de nsem bia todwa chese National Cathedral ni NDC fo no wo mu nhwe yie. Ena eye International Women's Day. Enam so Ghana for ma ene mema akansem pa. Freaky Funky Friday ntia baba wuram awani jedie nsem ho na maami ya onu aduane kuro so no anu. Ne results wa basa wa bofo wa kirechirem die ntia abasa. Na ya tiesi anigidie nsem yi die. Ghana sinitwa ni baako a ye ka sinitwa wadi akiracha papa. Odi ni birthday na birthday no wandu ba bia sese ye sinitwa ni be no koso tie kase yi. Abusua sanso ana sinitwa ni baako so kira sese ne tibia mu nya ne dabre mu nyanti no kofo mbra ne nsira bem ne sa wo we anya foforo bi na nyume yesi adwade ba beso mo se anyume no nsia akan kase akoye fie danti e Funky Friday for adwencha fa 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekin kan amon afi ubo rem e Facebook live DD aka Odogo Nadaroma watam ya tumu yopo owanti wanfa ne sample en operate odiniti en operate e fekeke tibra Facebook behebi na unse yes Odogo our skills now do adwencha na for no kama ya bekin kan e dia amon nyumakuo bi aso yasene enanyumra me nya hoden edi kase besom eye Jubilee Hospital honam dodo utina pa ofuye oya onan oya okotodwe ohemfa na ye oya bomodi atutumrika fako Jubilee Hospital said ye tie biara wombehwe edi dwuma ama yare de ya papa nti emu yare bia bomfia sekituo sekasio ma wani nko ho na edi dwuma enwumre information centers ebro aduonum kwaduosia ebi wobono mantemu ebi wasantemantem na dodo na ewo epoye mantemu kan nyame information center wachimache krom David ba ewo kodwokumi osono wesem yani da so na urade okroba se de Yesu tumi ye ewo achim jaha aguna twafo papa no ewo achim abenase peace ewo batabi eno se one information center wanyina se eyadom ewo akeka no krobotokua ewo dumase chidom information center achim adubia se som nyame worship God ewo achim chirimenken na apia information center onyankoma se die kingdom come ewo police evo Ochinenti information center wachim ya sevro God day e wachim ayeboafo ko sam wachim ase God first obetna se ewrade na ye e wachim apreku dimpa e wachim asene adwempa information center oginanko jama not e wobuno mantemu nyame nsa wom e wachim nyankoma se adomara kwa e wachim botwe achim okumanin aboabo eyekro dodo na sanamra ne frɛ no abonhwe a wom so agikase atum preku pa information center wom abiem seku ha eto apete me din adikwaku anin kusi buadum anwumre yi mene afia ampofo wa afi Ghana de shemamba jibre na ensem no yendomu asukose Endra da ne beto dwa endra beye no mienu agbapa usumadu asakọ no miensa numrem ho ene beto dwa se Mrashebe jani a wajiram de madesha wonom ewo edweso abato opeso no wasantebantem Dr. John Kuma watwa nanan ho wansiedro na osanso ayeso afa bedi ekira ohwe Ghana sikasam so ma ebabia ye butubutu asa agro ebo no nsia kren de na chesasam no atesam no ababa ya sempa anti enakopiem ewo mrashebe dwamu a chesebra shebe dwamfiofuo ni nyina aboto wonu mu nyina ye dindin na nya no wo mu sisi ho no mosomoso ho na ukopie mu ho no na chese dom kumo wa dom kesi o bebre no atade hyemu no na timi se enibre pa aba utimi hu ebi mu ntade ya shom tuntum ebi de kokko obu akura no a tum obu onso no de blend kokko ne tuntum na ni nyina da ekire se owura Jonkuma wuo no wawuo no aba bedane awrehosam ede ama won mu ono mo ne no ewo mra hyebedwam ho na enemra hyebedwafie no
na enya Asem kuma na ayara hosam pa se akunwa na owura dwankuma eteso no ani din edaso no ene wo mu de ko jan akyekyere ho nyina da fiti baabi ani din so woyam wo mu wade kititi bo no mu din gu so saade ya ne yede ko jan akyekyere ene na akunwa na osiso na nkasa so no yede akunwa akyekyere kyese adane abrahosam pa na obi ata na so se yebetie sa ebya senior nanu ada Speaker of Parliament Right Honorable Alban Kingsford Bagbin se wonom edimra fufuro bi bamra shebedwam obia kwasetena yebebubu obodin wa amba no na chese ofiefu otia a wo mahu se ne wa ma adwuma entia na nso esense wo mode sa enhyehyeye ne ya adwuma nti wo mobubu odin register ebo we di ana we yage so ebi wo so no opagya ne nsa ne onte present se ne kese onte present upo so ba pejapejwa amonsa se ya na edru ke honom no ni surname ke ya mombo fiti de besizet so obi din wom surname bi wom na de zubila ya bebo akosizet enu nti wo mo boya fiti e omedru ke no ni ahwe se kuma edin bebem so abusu awra hosem ne se papa edin empiem na chese ye kasa edi papa ne din enkamra shebedwam fiefo register ne ho bio yentie sane edin bubo no ekoe Jinapo John Abdullahi, Jinapo Samuel Abdullahi, Kini Jeffrey, Kisi Dixon Adomako, Kunedu Akwesi, Kumsen Mavis Hawa, Kosa Martin Kwekwe J. Mensa, Kodo Benjamin Komla, Kum Ebenezer Kojo, Kuma Joseph Kwame, Present. Kuyon Solomon, Kwachi Aka Peter Yao, Kwati Nkwekwa Jimai, Kofi Festus Ewa, Chei Mensa Bonsu Osei, Treme Nelson, Lavi Oscar Ofori, Late Agnes Namomo, Liwal Oscar, Mahama Asiesieni, Mahama Nasir Ture, Menu Adabo Francis, Mafu Emmanuel, Mafu Kofia Hemkwa, Mbomba Thomas, Mensa Betty na Nefua Crosby. Ahenkan Asem. enti abusuya papa ba ko no odi kuma ne age so present ka kiane ke jonkuma so din beto aso na se jonkuma din beba eja kuma ba ko no nenso kuma ba ko pene yete ya ono je so present minim so ono de kuma ni nti no je so present obi apegya rensa enti awraho sam wene epiemu ewa mura shebedwam no ene ehwan yo napo ehwan yo wo munya ya musomoso ene wo musi ho no mo achese adane awraho sam pa na sasem we ya akro ho mekire owura John kuma ni we hu ansem o abusia ha ya tetiri bebrese ya poison no eni ono ani mpinkofo bi abembe no e de aba betu dwase ampa ya poison erwo mu ekodi ya yase woni chema wuntumi ni obi de akonfam ekwama wo mu wo temale ena chema wuntumi de ne de ye huntu o mu pa no aduro ntem echire no na jonkuma so me dia asomonko asomonko ensemo wo krom na me kayo asomonko me dia ndie enya kese akonfirm ma we kese enti akonfirm ma we kese na chema wuntumi dia fifi ya kade sana nkomo e wo krom ti omo se kade nka chema wuntumi dia kranana enti adokitafuo bi na di ne ho afofia wo mo hwe no ama ne ho to no na jonkuma sunsu ewi akonfam ni bie na wo se kwamti o mani hwe no nanso odu me de ma anwe kese me de ma amfi bebre nti no aso ma ampamwa ene se ono de wato nananmo ewonse do na sese no ukọ social media no so nkomo no ayepoto chese uwurawura mu tietie de wo mu ka no na chese ani pipia manyoko no mu emunyo saa sese ebi kura se new dia ban party mintimi nka wo radio so wo matoto amanyokuo ni NPP no sese no wo masesa din no se new patriotic party sese o musi dabi enya new patriotic party o mamma ni din foforo ya me na me meka wo ha se no mom unam social media no so watete edin foforo dia ma NPP amanyokuo no ebusuan sa asem we nyina babeda ne ho nyan yese poison ekun no na wo hwe na chama huntumi so statement bi odo ya nkofo atu ho ne se chama huntumi so confirm ena chama huntumi so hu nipa bi nso anya adaje grant interview
a confirm no Jonkuma ne kan say wuntumi kodi enti abusua se nkomo a ewo social ni media no so se bi bo mu amane a ade be chiasa na sa nkomo ye koso ye se wakodi poison obi na shada poison no na running mate dibra no na ya shada obi kwabrani bi pese wo be huri gina no obi pese wo abusua nkomo ne doso na sa nkomo nyina dem wo na nsamtro ni ba ko a owo Ghana hanu se ya eba ni nsensem se ya wo kire na dwen Kwasi Pratt Junior ade baba ntinchire mu se entina nkofo bi nim se ya poison no nto manfo anko police station eno o ma abofo pa se wunim pa se deputy finance minister ya poison no na tibi nya kukuduro gina TV so radio so social ni media so kan ade ntina safo nyina da no ya ne papa na wo awie no omo se ya poison ade no sa abre na ya poison no wo ma fa ankoda posifo IGP se nkasem wei enkere ni baje ho pass obehwehwem wo ma fa anko ena hyehye shom honofo papa na wo awie no afa no omo be kan dia no de ohunu asem potin bi etuamu wo hunu kura bi ewomu Kwasi Pratt Junior twabo wo papa se wo mu a wo ma sori ahoran ewo Ghana hanu mo kasa Jonkuma wo na ya poison no wo mu ntimi nkasa ansem no ezan se abrana nipa ne nam honom no wo mu pa ho asem anka ne na wo na fila ni nyina babontedia na enya fila papa ene wo so wonu kura se no wo hu no na onyare enti oti asem ne chese ne ho bo no eye ne wanwas nipa mri ya atwamu na nsenya me na hyedi nkomo atwetwe nkomo asra nipa boko se ba ne sen ene wowuo enti o se adane ahudwuri enti o sere Ghana fo se ne sikafo wu adefo wu a ya twi anu si wam ho we de bibi wam no ye ntwa so ene bi mu so de ya manyosam se ene se NPP no kwa se din no ebi de ya manyosam amanyosam so mu nyai owuo sese yankai se owo yire wachire awaseja emama mu nsia awachire wo mo so de no mbekomu yenya poison komo no wo mo twetwe ewo social media radio stations the TV stations so na ntimi mbra yese brebre ma ba eto dia me akiki mi kakra dia me akiki mi kakra me nso yare last time no yare dey do ko kama we dundre mi hu edare hoa preocupe ezo bi no kunu na no so bure hipa nti Ghana ha de otitru bi ani ho no awu ni go obi adi se kunu owo so ye politics me feripo se unim se deputy minister of finance poison now to unko police unyehwe wotiti wa eze neko Germany osanba side na ko biemu ne de wawu a afa na agbegbe wa no be ka se eze poison no asam fumba no so do tafrache enti papa ya wawu ya eze echichi ne yire ne mmarere na yedi yare ho kwa iveni ade no ni na be dane hwan ne kunu na ekwan be nso ne di kunu na eze ma no through poison nyama ade ne nyantinu ni se ono special assistant so be kebi Ahenkan FM ani awutie ye wayansamtro nipa wo krom asese de ensem ebeko twi ko brema wo krom asese amanyosem se de be wo beka akye na adwen ono na akye na adwen wura Kwasi Pratt Junior yentoa ensem ne so yeda so a won emrahye bidwofie wa amanyosemu ene awreho mu a na we de anije kakra ene awreho kakra na anije ni na edi kan anije no eye ndi samanyoku a endo ada womu na kobo chenku ye bebo erani metidi ye bebo ni din na afi obi atena so din ti sesa bi akura ote din zamane obi atena so din ewima tadi na nkade na engabajibu mpa eno wo no be same enti ebe ye nije kakra owo kakra na endura ndisifo eye wo mu dwumadi e ma ne baaso wo mu bo erani metini din na wo mkoye nhyiamu no edi a wo mu de ba betu dwane se onipo obedi John Dramani Mahamachi abonati dom se running mate no eyo benfo na Jane opoku ajiman maami abri bi atwam na oye soafo hwe Ghana yewumasua so maami so Ghana abakosemu fiti se yete University of Cape Coast no wo munya vice chancellor ye obada ono pe na obia
wadi kan wakoye vice chancellor e wo saa suku yi mu UCC na so onye nipa ato a ebe na umasua dia maame ene papa ejagol odibebiri mu papa hwe brofo gu on ma say yes nipa na eka brofo no so o ka bibi efa umasua wotim say yes maame no abene e wo umasua mu buku ye de ayi ankazie nka on na esen no eno nam so ama amra hye bedwani ma de hye wo nofton abeto ampeso so e wo fraumantem mu onumnyafo Samuel Okujato Ablakwa ure yi dia ba betuja kire say running mate a wo mayi na ma John Draman Mahama no anu odin papa anu odin papa na running mate o mayi ni no enye te se de ayi running mate bi a yeyi na wa ba be vice president a obe vice president no ne president ye bibia na se nyepe esa so no aba be fragbera wa be frankatuni nti na so ohwemu a bibia di adanse sampa Dr. Bomio no obo na kuti enti o che se enye Dr. Bomio be running mate nyame ye na dom wo mudi nkunu obe vice president na nyame ye na dom no obe frankatuni a afi yakubo bibia so pe osio no ye vice no na onim ho hwe adeboni bi o se nyono a na emu mampani na ade papa de o se ye ono a enye mampani na o se nipa bi se eye krokro de jon se brebro ni etu abama no o de bedi agro te sate o de bedi agro te se de asojafo ne gi Yesu Kristo atade de se ho etu su tontono ya nkaza ba furu yen ebe furu ya nkaza te se Judas a okoyi Yesu maye afide de ye no na wanu no ho enti sababa pa na se yetoma Dr. Baumia o de bedi agro papa e wo man kronkron ga namu na no na o kire se sesi Dr. Baumia ene maami na Jane opoku agiman onsunsuye dem papa ozi maami so hwe abro koye vice chancellor emodi mo okoboye na namu ntuo enkenya bi ode ba school ni mu afi wo behwe obeye so afa na ohwe Ghana nwomasuan so no enkenya bi a ode baaye ene de ekeka no bibia di adanse sampa maami ni trima bobew na waye crowd so se Ghana oba beboa yen onumnyafo Samuel Okujato Ablakwa to an ensem na penyini echechem mpefe na oche se ade titiro betumi akasi so pan ye brendu ye na nso betumi hu aka ne se na Jane opoku agima obenfo se wo mo baba ye mampani ana NDC dinkunim na obe mampani abede akira obetumi aboa magana humesua no aye pene emu ba ye den papa na numa bekoye ni na ne se oyo nipa bia wa ben e wo humesua ho ne ede ne koye so afọ na ohwe humesua so no Oman Kenya eni nsakaye omadwuma ne yakono omagana umesua eyefe enunti ene mo hu se ya o ka we nano na nya umesua nko o se bibi biara no o ye krado wa ready so betumi aye ni ye ne nsemodi tudwa eni Professor Nana Jane Opoku-Agyeman. Let me congratulate her on her nomination, which has been overwhelmingly endorsed by the Council of Elders and the National Executive Committee of the party. You look at her track record, how she delivered at the Ministry of Education, how when she became running mate in the 2020 election, her region, central region, I mean, we moved from 4 seats to 13 seats. We halved the presidential votes. You seen a formidable pair in the John and Jane ticket doing so well. So I really was under no doubt at all that the party was going to retain His Excellency John Dramani Mahama, and in that same spirit, the running mate will also be retained because the pair had done so well. They had, set new records. They had really performed incredibly well, and that the next election, December 7, 2024, will be ours for the taking. And I'm very, very confident that this is the victory team. Onipa amoti so akase yorumnyafo Samuel Okujato Ablakwa wan fensi wonoma owie na oba emrahye bidefie baabi a okwa adwuma ne office Parliament House arewosama asi wonomo onumnyafo John Kuma a ene amene okase okọ emrahye bidefie a ono nko akonya yede ko jan aboho yede atwa na ahia ene afiade esisi omonim a ye tro din ni atwere baabi a wo mpeso awoso no aguase no eno so yede ko jan asan ho ya na konya no obia angwangwotena so wa obemfu so abakotena so de se wa wasema obia angwotena so ntina akoya rewo sempa papa ekoba ne sa unsumpu a obesu se anshompu a unni sa ebehyew Ghana de yenim nipa jam papa yenim jam pa ewie ne sa bobo register na obia anyi so ntina afia to na besewie na no ayaye din
eno no nyamfo Samuel okudwa tabla kwa Edna no tumbi kire se ebo wom ni na na wom na hyebje fie ewom se ono ewodom kese eno no Samuel no nso ewodom kuma na so mu ni na ebom ye adwuma baako na o se ani kasam ne se owura dwonkuma onim ne dadaada kransa na wom ni na ba na hyebje fie na se onim ne dadaada na danfo dadaada na oti asem ne nyame anim ne kranie awose egu ne papa eye ne wanwa se nipa ogina ne na so atumi koba prekope mojamunu sei prekope so awu eye ne wanwa pa ebo no papa na ne sa so nti o se de besi de esi na wo mo behwe de aka na matu anamo ne sa so nti no oni abusuani na ejam. We did student politics together at the University of Ghana, so our paths have always crossed. And then we met in Parliament, and I really was happy for him when he was elevated to become a Deputy Minister for Finance. Really shocking. I didn't see this coming. I had heard he was unwell, but I mean, we all, with all this stress and the hustle and bustle when it comes to public office, particularly combining your parliamentary seat and ministerial job. So I just thought that is one of those stress-related conditions, and that he will be back to join us soon. It didn't, ever occur to me that it would be anything serious. Was flown out earlier, then he was on the mend, came back briefly only for this to happen. So my condolences to his immediate family, his wife, who I know is a very vibrant pastor, and the children, constituents, and the MPP fraternity, and certainly the Ministry of Finance. We am na shebe dwani o North Town abeto ampeso aso odumnyafo Samuel okujeto ablakwa Abusia mayanko yanimu na kani General Secretary Adema People's National Convention Party PNC amanyokoni Atik Mohammed wode nsambia tudwa kire se NDC fo ne yade bi okrom hanom a sabi nyansa ba ku sempu ntuemu adenti ana National Cathedral no ananu ada yese march ya Ghana hanum nyina Independence Day ye dia for fida wo mbe march komache wo mu a wo metena fie adwenwen Ghana kase yo ho wo mu so tena fie adwenwen na NDC fu ahunu bibia anya so wo mbe ko National Cathedral asonye no so wo mu kopie mu asonye no so a ye be commission o ade be na mo be commission support host any manhole said ye bent was ya grow wo mani so kra dodo na eni kwan kra so mo ko National Cathedral project no ho ekwaye nkonya kwayi apaye ye de chirechira ho wo so wonyane ntia kra say asojafo bi ni wo mo boot for boot wo so we na de ehu hia Ghana hanom nioma ho dro bebre hanom a wo say NDC fo hwe ka ho asem nya National Cathedral agin srepia sesi adane asonye so nya ho nsam no meka ka de ya kan na do so ombesi omusi Ghana fo nso ahunu se yansi enti adenti omo sai ho adaje a ekoye hu dede wase dede no omkoye dede hu wotoa ne nsam so bio ya no ochem se ewom so wono no Atik Mohammed no sa omo National Cathedral bi no nani nye ho adwempo kwa wo munya so omo besi National Cathedral ne ho board wa wo moteye ani sese ne agents repeda na hyinkura ne tan wo sa National Cathedral bi no omso besie no nanso se NDC fo besa ho adaje be nante a wo so mefa ka o ase petro akwa gina ho se ebetwa homam abra edan bia nsi ho de aya agro bi ni wodi wo se ya kasai enioma kesia bi de Ghana fo akoma so a etete wo mpampam wo mo adenti da NDC fo no wo mo nka ho asem enioma ho dro bebre no ana Ghana fo tiatiam wo ho wo se ya wo munya brenka ho asem na National Cathedral asem de bibi kitikiti bi wo so no hu ni se eya manyosem aprapra ni bia sa National Cathedral na okugyato ablakwa ekwa jina ho no monaso ekwa kasa lecha ro se eyefo kwabra kwasi bese for the bafa eya wa anu ne radio so ni TV so e ba fere wo mu ya kwan kasa wo ho akeke ndrom go di se adwuma no na wono de ehunu ni se sa akwanwom ko jina ho ko ye tobe ko de ekobode mu ho no nyame anim no kurani Ghana fo kura ante Ghana fo
wɔn ante ne wɔn dede no wɔn kɔyɛɛ no deɛ Ghanafoɔ bɛteɛ ɛyɛ sɛ NDCfoɔ ɛka asɛm a ɛbɛkɔteɛ Ghanafoɔ obi na ahyɛ ne bɔ no so wɔde afei de wɔde ɔman sika bɛsi National Cathedral ɛne Nyankopɔn so adom Onyankopɔn so na adwin mu da wɔnti hwɛ kwɔfo yɛ ɔmo ntimi si National Cathedral sanse baabi kura mu yi sika na free no nya baabi papa Ghanafoɔ abrɛ yɛ se bɛsi National Cathedral hwɛ se abɔ manum ho se National Cathedral ne ehunu ho nsɛm enti Ghanafoɔ yi wɔ mani afiri so kura se Ghanafoɔ pɛ so ɔmo te sɛ NDCfoɔ ka national issues ensɛm a edi adencheche wɔ Ghana ha no wɔtete Ghanafoɔ ɛyɛ National Cathedral nti de ɔmo kɔ kyerɛ hɔ no de ho nyansa bi anim. So on the day of independence, they chose to be. I am hugely opposed to that wasteful expenditure on the cathedral. But we tend to over dramatize Chroma. There are a lot of things we should be speaking about. Sometimes we major on the minors. Now we are to what end? This was a wasteful project to begin with. And I even feel more livid about Nkrofo no Modano or Nkrofo no Modi anymore. I think it was just some dramatic show to also draw some attention. But there are some major issues I feel the NDC should be focused on. Ghana, there are so many issues I say can was them. Really serious issues. They make people see Sebi, you are a bit unserious. It doesn't show and it doesn't invite people to account. And Treasury is just for the theatrics and for the cameras, which for me were very little effect. Nipa wuti ni nkenkane no no na churofo pani edema National People's National Convention Party PNC amanyoko ura Atik Mohammed. Ewiase ni na yes wono mo se edu match bosom ne da toso watwe bia eye ema ni na da soronko International Women's Day entiane eye International Women's Day esanse ne eye match bosom ne da etoso watwe na afibia ni tiri a wo de toso afidie eti a wo de to International Women's Day no so ene se ye kenyan na ye de wo maka ho ye kenyan na ye de wo maka ho dina so hwe etiri a etifisem na wo mu kenyan emma na ye de wo maka bibia ye ho enu ti na awia no abato komisan de krata ba bonten kire se etiri a eda so nti no afia abato no uyo oba se ye beto aba no se ye to se ya to awie ehu dwumadie ehu bibia ukoto nankasa no nini na wo mbehwe se wo mbema ema de ho awurawura nwema bebremu e wa abato a eba memu esanse afi International Women's Day no etire da so ne se ye kenyan ne de o maka ho enti eno ne atifiasem eno nam so Ahenkan news yamane boni noti hana kokko tisi monten so ne ema bi kokaka sai ene eyamuda o ene ye mani na da na eden ena mo kafa International Women's Day ehu wiase ni na ena edi sa da wi mese na efe keke ukopiem ewo Japan a ye ze ena akwakoye wo mo da surunkunti obi ehu ni nyonko hachuwa na ose no oko Spain na wo mo ko mo de oko Nigeria ogana na wao na International Women's Day bagana ene emani na da o no so age so fefefe tese ba bia wo mo ye mane ya akono na ene yetisi monten no de ema bi di tu dwafa wo mo da soronkwen hu wati waso Emma, ya hunya pa wo wiase. Emma ye boa enwo man koso because bibia be man ma enye yi. Obema ware oba osore ano anson de pu ano okon. Enkola be ko suku we be dwale yo be didio. Ni nyina Emma asade. Efuom kura be hwe enkola na wie. Nsa na san kofuom akoye adwuma. Ifrefuom ba ya san ba ye aduane. Ama ye ma ane ye kunu mu adi. Nti Emma de ye ya de. Emma de ye sombo e wade nyina mu o. Emma nso esanse ya abodi cage. Ye tribu so ye de. Na ye bu ye kwasea na so di na no bu ye kwasea Nyankopon di mema ni hira no so de mama de bia ye na ma ne ye nhiramba emma so be president oba na wo wo be ye teacher oba na wo wo ko batwi prayer oba na wo oba ye sumbo wade nyina mu eti na ye tirimu ye de no eti mema ni so wo ba ye chi a ti so wo pa ye chombu ko to bi asaro mo afro mparo emma sumbo bibia mu ye kasa emma kura na emma bebe wiaskra na enama baso enso mema mu emma jo akwara no hato
ato oba no so na okọ maame no na di ne ti be won twetwede saa na ne akora ne sa akọ na no onya bia emfa ne ho osore ya na okọ ne baabi nti ma de sumbo bibia mu na mo me ka che me nuan mo ma se obia preso obenya ono a na adwuma na waye to won fa so bebiri wo man first na me ma no ehu yeso mfa so se ma so yeso aba mfa so nti me so e be DJ se nso ye yeso se ye mfa ni ye da ma de e ya de se nyankopɔ bo ye yie ye bibia nyankopɔ bo ye yie ye adwuma yem ye bibia no nyankopɔ bo ye yie nti ma de ye boy ho mo de ye ya betu aka se ya de kra che me ma nti no ye ma ye ya de pa yanga se president dada imba bi na mbu mo ho na mo ye ho ti se low nkanya sa na ye mba di ye enye mpaketoa enti omba wishi ya mo wishi ye more than that ye buru sakura ma ye nye mpaketoa ma ho bibi oba ye wi ase nkoye nti na nyame bo oba ne be nti oba de ye more than that ye de radio asunso se wa ma afi we nso akobeto ye ma ye hu hia pa ma o man yin so enso ye man mu bi wo hono ma ene ma no ye hu ye obu hono ma ntale hye mu ne ye dressing no bi wo hono ma ye se oba de kakata hu sie nti mesra me nuan mo ma anu mu bi nso se eya o ntale hye mu bi wo hon so o mo nhwe na o munye ne ye na mo fa ne die nso ma ye ma enti we ye ma de o kafa wo da soronko ene ye di hu a atifisem krampo ene se ye kenyan ne de o akanya ho aka ye ho ana aka ho eno ye ma de o ka ye na akwakoye mai ene ewiase atinsu eye ma ne mema sabi nipa no bi na hu adwen aba batuto om tirima wom de hu ni se oba ne oba betumi abo bema ne bema betumi abo wom de om nka ho da ye di om nka ho won nka da no na emema wom de wom taste eye ma enso edwoma no sem tudwa ene da ye di ni surunku yi de om so wokafa emma ho ye nti mema ene ye mada de me kan se nyankopon enhyira mma wo wiase nyina na onto omo nkwandem na omo ma hoden ne anuodin a omo nso betumi dia ye adwuma a support ewiase nyina na so omamu ni nyina ema de omo ye bi nyame nhyira ma oba nkan ye ho a ka enye ye ma so de ombo ho hoden beble nhyira de se de ye koso ye de ye hyira ma se osoro so be de e be hyira ho se ne nyame adom na se ne ye International Women's Day a ye hu ni se even from Bible mukra no se ne kupon obo mema ono atena odwen ho ahu se de bi o se ode ma e ka omo ho e no de ma be kan ye cause e ma de amama wiase anka ye wu e ma me no ma ene ye moda no nyame nsira mo ye da mo se hwesopa mo de hwe so a nsira anka mudin abribia be bibia re ebegina bia na e mudin ene mo nsema dom ene ne aso ye so nti ene nyame nsira oba bia e o Ghana ha ne wiase fene nyankopon to omo nkwam na nyame ya adom na omo kwa wo so nso a nyame so omo asomdwe na omo bere omo so kan ya ho ansa na yesu atumi akoye nti nyame hire omo pii ema no ebi ye ebi so nye ema omo ye ne de wutimi wale omo pa dia e de asundwe na ye de e de wo fie but ema na omo nye de wo wale na asundwe ye de eni fie ti se betimi dia ema na na edi mafi dia no wo a wo hia osuba anye no sisa do kun ne do bia kira man se nyankopon onsira om ena ye omo da onsira wonto omo nkwandem na omo abotre ebi suba anye wo sika e wosane oba no obenante sika samunya e wosane ono obenante ti ebesre ene yo mo de yesira om na omo nka wo zo ne be ma anya sa ahokyere be ba na mubu ade anya bufu okura na mubu afu mo de ntokwa etakre mema ti ebesre ene ye ma woda e fa akonya we so esira mo we eye mema so nsemo mo kafa International Women's Day a ene ye di hu ti wo nso nsem no we nina no not hana kokoya man boni ono ene boabo ansem we nina no ebai ma yendi dwa ye wi atesim Jubilee Hospital semprempro yade abranom sa yade no se ne esitie bia wo mbehwe fine lab ho no wo mbehwe moje ma hwe de etete wo pharmacy ho no mo aduro kama ba wo fa yefu am antenatal no ko Jubilee Hospital uko wura mu ho no counseling unit nso ewo ho ye ho no mo ne ayafo twetwe nkomo wo bibi ada wakoma so ana ekire wadwen a kono am no entwetwe nkomo na yenyi sa adadwen mfi ho wani ye oya eye clinic wo mbe shop am wani no adwo kama dental clinic wo so mbe shop se no eyi hu ahyehye hu aprapra hu chembe ho se ni nyina wo mbe yi aka asisi ama
ema space to space ni nyina kato ato ti ya no ahye no so osene bi atu ama gire opese wo dufo freshim okwa wombeye ede ama diabetes ni hypertension for so clinic e wo hono mo a ombema waduro kama kanti wo hono mo emunuane ede pa eno nti ya no ahye no so ede ama me ya na wahye no so bio se eba no yempatem ha insurance no Jubilee Hospital kwa ene bia wonom emma enuro pa gina National Health Insurance no so manuro se ya nkrankra de se ya ban ede Jubilee Pharmacy nso ewo ho ye no so no anapo awi ahomachi okwa ubenya eduro ato ti waduro bi a wonom esa na ope ba bi ato pharmacy ato a hye no so se Jubilee Pharmacy nso aba Odambo abo kwantempo ne so amantra sam so ne so na abehu Jubilee Hospital frame 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 0241 784 na ni wo mo atwetwe enkomo na heba afo so edi nro abadwa so a wo mu nro ne ye nupa enu nti ya na wahwe na wanonu bi na boa na ibo mesboa ema honam a ye oye nyina datu ase deku eboa support immune system so ya no ahye no so bo no a na anxiety titi unu bia ebeboa na heba powder no so bo eyi ayamtuo eni ayamtim firi ho no mobo no ma fefefefe ode eye na heba powder na gonomics no so bo yi gonorrhea eni sa ya de wa ewo maso ne mema so nyina afiri ho na heba mix nso beboa eyi koko usisi ya oya apiama ya upeja na ate ato nyina ebeboa kama ama jirika jirebegira na so wapra oba ne ho yie na fever mix nso boa eyi malaria free ho fever ene yade nketenkete a emwa manipadua enkoso nipadua no entimi enya adwuma esafata na fever mix no ebeboa shane so said na herbal mix na ibo mix ene na fever mix ne yanumbom onumbom a eye adwuma tententem upe bi ato herbal shop bi emu benya na fo enwe bi ato shane so say wo mu no nyina danso no the Center for Scientific Research into Plant Medicines for Agiatum Food and Drugs Authority wonum so agiatum ti ya no ahye so dosopuo mu bebre no ya no mafre 0244 774206 0244 774206 na ni wo mo atwetwe enkomo ma yentoa kase bono eswe Ahenkan Asem ya kwa kopie bani gedi nsem wona ye bo awurai na maame ba ko ono so enu aduane yeso wo breki Guinness World Records eni e wo no aduane ama ye bo se wo kroma obi to enwum wie ye na chi enaja ono so hye na aduane no ano ase ono aduane 227 hours jina na so any celebrities for ko any first lady for num any second lady for num any empo first lady awatwam ho papa mahama ne yiri ma melodina wono so ko ho bi chese enwoma wo munya sponsorship na efe kwa support ne so ko soro pa ti agane ye hwe ni mu se jama mi nu aduane 10 days Guinness World for wo mu the record be ma ne so ono ne oba wo mo record mu o mo nkrata mu wanu aduane ten pa 10 days twetwa Guinness for record no adamo mfa yi ne mba obeya nu aduane awie dada ensunsuanso ne we abusuan yet hono a social ne media so a ensunsuanso na bo chef Failatu Abdul Razak wono a onkono aduane no wode ensunsuanso na ba ya sa agiagu ade ba Asem ni 10 days aduane no a eja huntutuo ne aduane a wono a bebrebe yi Guinness World for mo ye kobra ye kokinka mu a sana chese de woye nyina da wo mo abrosko to atwene ba bi kura nanu nam so emensam twofo busa chef Failatu Abdul Razak se maame le
na denti na Guinness World Record for di uhwam sa na ose o enchechire mo de ma no no enchechire mu no eto asom e kire se efa baabi no ono ankasa hunu se na sinto baabi enti enchechire mo de ba o gina so a ye ka sei wo ma disqualify no no ono ankasa akirechire mo se de etie ni nyese bia na aduane na na enya akono ana na aduane wa hunua ana se de aduane na nya de bi Guinness World for na hunu se wa bo ne homode pa o gina na so na emom enhyehyeye bia ya omode fia ho no wa ndi baako bi so si aso nu aduane no 1 hour je wa home 5 minutes pe wa gina na so anu aduane do nhwere baako no ene a minute num pe na faje wa home ono de otimi ko 1 hour break timi je na home ya num suo tue 1 hour ansa no obeyes ba no entini na aso mo nhwe awmachi o manite no so preach on, go on, rest, continue resting. Oh yeah, rest now. Rest make we see. Enter heaven make we see. Heaven gate no. Guinness World for atum chure ba. Nti wo se, nye na aduane bia efin bi ba ho na ho tenenso no. O rest ye ma ebroso oje na ho me ma ho meje no. Ebroso no na wo mo agina so aye ka say wonom a disqualify no. Truly, the reason they gave me was very understanding. I'm saying it was very understanding because if just maybe they had mentioned you didn't cook well, you didn't do this right, you didn't do that right, maybe it would have hit me so hard. But they mentioned that there was a little hitch in my rest breaks, particularly cookathon. Believe me, it's a difficult task to take. Having you stand on your feet for hours and having to work with your hands, your legs, your brain. You put 2 meals on fire at a go. However the food will come out, it should be by your intelligence. When you get into the kitchen, that's the hot room, you are focused on, yes, in as much as you want to follow their guidelines, especially the timings, you are focused on being true to the reason why you are in that kitchen, and that's your culinary skills. Enti abusuya wadwen ya adwuma na ya adwuma bibia enti wahwe ya na ebre no wanhwe ni so nipa wote ni nkan sese wabeye celebrity wo krom ha ugbo ni din a ewo se ohun sase wo ya adwuma ono aduane so de na ani akono enya maami ya wosi kuma sese wawie osi wonue yo yeni mote ono aduane nya ne de ni bi maami we ogina ne na so eye aduane ne so Guinness World for mano bia sa ma meji certificate wempo sa wa brenti da bi wonom amane hwe nti ehun kirekire mu o na chef Faila to Abdul Razak edi atudwa no yenko sinitwaman na Ghana anum se owura ba ko a ba tayi kuma wood pa oginam pa na wayi sini nso ache wadi sinitwa ache papa ya uboni dia dodo na nim no edi odi wosinitwam aye oboy siki na ne dia nkasa edna na kofi ageman konji aman na kofi ageman eno no na onipa bia woda ya de wo no na dodo na agidie ne se eduda ye wo mo a ewo se mo gi omani ana wo se mo ma edane ye soronkoma wo mo ewo se ye nkai da ema wo mo eyade wo no mo na obeti happy birthday and then birthday we se mekopu we se meria confirm we se na o se meria krantie we se na o se otokosu ba me we se o se oto birthday gift ma me ene de ka kan bebre se kura the birthday na du a as obi di obi ka as obi di obi ka no wasani Otimi sani today is my birthday, this is my momo number. Hey birthday no enti birthday no kwanya ubia fasudi ni de eguma odo bebre na no edu a eye ni gieda esanse ye da nipa no ode ba atiasfa asase so se ye bugbo akoyachi a eda ode ba atiasfa asase so no na no na oboy sikin so edi na woda na no memene da match bosom ne da toso mienu ena odi na woda nti ochane na wotwe pepepe ah papa enya na finshada ah obedi ni birthday bed yenko hu a o wakoto to cake wato champagne watoto tonyo maudo bi wape table wape curtains
ene de keka wa hyeda ko pekente a ono nso be fira ye jinse bi okọ golden tulip mpo akodi birthday no ye jinse bi okọ Briefland hotel akodi birthday no ye jinse bi okọ level 360 akodi birthday no hwan sana oboy siki sinitwani sana kentene nuama wakototo wa fira wate polish atoto champagne ni cake ni de keka una no sa omodi gu omo so ni na akwa esieye na oso asa ni ma weni na akọ no bi bebi sa so de ko chansa mafo na na sa eho na okodi birthday no ampampa papa ehu asa papa e di tabu yakosi esieye se twen esieye nso atafo esieye nso de nyansam ketewa odi tabu ikosi o se twen de curtains sell so de cake ni si so champagne si so wa frɛ nipa kakra ne omokoi na ayi shefu na aka ho bi ofrɛ from na ampampa papa atwa cake mu ewasiye no mo sampa odi ne birthday no ewasiye ho na de ntia papa yi sa ade wi ene de course no yentie Ena eyeda kronkro ema me babna mi gina e frame na na ngajina afuwe ye dia oni twan ti ene secret man ko sumi atosumi ansano da atosumi ena sabri ye ti birthday no ewo esiye sadie maka to wo mre bi atwam sabri ye bedika egunsa dia cake ye kam ti be pese obi be msano eguru ekiam ba wo obia ena Chadian boy a chow so asasia wuseni. Nananum samanfo umejensano. Asinafo samanfo umejensano. Adriana samanfo umejensano. Minana kwako bejensano. Nana bisu wuseni yao. Nani akradu wuseni. Nananum momunim ebosha mashamu efi enkwada brem. Sami pemfie bie memfie no so a mutimbe fabe. Sadia me ba mo ha mo ka chem se ebre no so ntimi sankoro. Tabre ebre na so. Ewradia ye kire ne sane yan fansa ma no ono na sese okura mi eti se ya mi gu ama me nananom eno awurade de ye ne enka ho eti mi nananom e de mo pa ne mo pesa me ba mo kire tumi sa mo pesa me ba so a mo kire tumi me kama se mangofo fa na bro nananom na bom din ene ma frɛ mo ye pa ye die sika emra awo emra abusuane mu na okay ka yegu ensa una obetumi cake egunsa agoya set record we say Guinness Book of Record for be no we record e bi si da so do birthday wa kwasi ye say ho na mkodi birthday no mkotwa cake mu asiye e say Guinness Book of Record for won be hwe papa we na wasan egunsa wa gu snap ansa na watwa cake mu no hu bi da na dabi Ghana siye so bebre na ye ni honi na ntuni ni na achi okokotwa cake ni mu wo no mo wa set record onipa amote se o kase ya wakodi ni birthday e wotafo asiye e wo asantemantemu yi eye oyesinitwani oboy siki idia dodo na adnim no oboy siki a ni dia nkasa de nana kofi ageman abusia ane ma yenkwa na yenkwa wie wa ha sei ewiase na yetie no ayensempi yade ya abansu krom ha sei no yade no sosonya hanko wiase yankasa yade abapa ti amawra hosam bi asi yawra hosam asi no Ghana hanom sinitwani baako a ni din ede John Bredu edin baako a to aso da je me kope ayi atea biwe atea ba eri ansa na mabodin no pizza John Bredu pizza se pizza nso na papa idi a me bubo ahwa hu no yolo mu omo o series bi omu yi so wa hwe bi da ya Fred yolo ni din a odi wo mu edi Drogba na sa Drogba ya kana se bia wo ye sinitwani ena sesei wo sra Ghana fo na da se Ghana fo mra ne nsra bam esan se na ho ade ayemre ni botom nso ayemre na de nti a wo sra se omumra ne nsra bam ne se botom kudi lajan kudi babu sika ni ho na sika ni ho no pukaja onya ni to wuro nkwan bi di epede ba bi tino na so ye ka se yade bi aba ba due ne so no nto wuro nkwan no nkwan ntime mu agire mo ba ne nsra bam na mo ba kɔ ne mo kakra wo sika fam wo sisi ye ka se wanya chemato kakra wona dwim brain no
enya adwuma papa saa afa ne spinal cord ewiase ye miti hei spinal cord jegogro minti straight say agire me daaye ya ne spinal cord na chiribremu ehɔ no nso atechema na ne nerves eno nso atechema nti yade a ekura no na nya yade ketwa trinity yanka ye eja obane susu konkru we de eye brain spinal cord and nerves na ate ho aba asem chemato aba ho enti wosre papa se kakra obedidi enko obi 2.5 years ni na wona yade ekun baby aduro no atu sika enu nti wo mu amodo no omumra ne sra ba mu support no kakra ye se wan fe wo sia nkyere onyonko a ohunu se bibi tetew na wiase na yete no so wan ton wo yade a unya anu aduro se wo ton ne yade o apampan so enti Ghana fo ntobi ma no na momwa en support ne kakra wo sika fam we no okuchi egu abefo ntenta kese so Instagram ho se na dofo ene wo mu a omuhwe yolo ni bi omuta hunu se drogba omunko de sra ba mu se ne be ya obetimi enya ne ho atwa no wage ne kra afrisa yade bebrebe ho brachas brachas yolo ni mimi hwe binti no 9 series you only live once. You only live once. Ni full meaning no. You only live once. Eno so dey no kre. Agwe wunya na ade chen ye de ko gyan abo na konya hun. You live once. Okwa otiase. Ti bracha so obre momwa no obre. Ni hu ani kapa. Ma yemfo manfo adwenkyira abantu akase ne so mfa man ko mensa pillar 2. Ese no matter NDC dumso propaganda inshallah Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ono na beye Ghana mampani a odi ho na ochia lawyer Mike Okoye Junior aka Gabo ono so ye next MP ewo kwabenya abeto ampeso so dome kwabenya Emmanuel Fando ose kase no edemu ankasa na ebunsu ye clear ewo Gomua Amwanda idina de papa. What is your name? My name is bra. I come from Gomua Amwanda. Enti Gomua Amwanda, woma biem kuha yadamase. Na kuya amwa boaten se odifrable kuma Central Facebook adaroma ohwe na one owura jonkuma busuafo jump papa. Oni omu jampa ode yakọ na kwama ebusuafo no. Ose wama hwere adekase papa RIP John Kuma Ibrahim Garba Kenya. Ose Ibrahim Kenya oyiko okofodua na oma emani na dasronko. Happy International Women's Day. Nyankopon hira womo. Amen. Na se de oba ya mane pen eso pa otumza adanse odi anade onya firi ma ho no. Na se sombo pa. Openyini 80. Ose we are the last born. Okay. Ose ema ne nipa abodjem wo mu twato. Na asase mu kote wen. Efia no kre. Na say no kre. Ema ne see Bob Adam wie ansa na ebebo Eve. No na moka. Omoka ni nipa de. I'm just say abode general. Abode say nipa. Obo nipa wie no abo bia biem. Obo ba wie wa mo nipa seso se be ma ene oba na ye nipa. Ti obo be ma. Anti nipa seso ne de obo oba na okay. Na mo ye sure say obo Adam ansa na obo Eve. Obo Adam obo be ma wie no say. Agwa no chwe Bible mu gidi. Onfa ne mfempa de. Embe boba ti o ma Adam da na ho. Hey. How many drone me na? Hey. Well, stories are no crack. Okay. If you say no crack. It does say, a woman are the last born of all God's creation. Emma yesron into my many na dasron so moody International Women's Day. Nemum osi John Kuma or the Yako kwama ne busua papa oni wo mu jam abom na nakua mo aboaten akenkan wo de dada mamemra oboase kofi buache osi NDC a wo makwakoyi obenfu na Jane Opoku Agema no
bibia chepefe se wo munya ready so mu petumi na tumi no so krampomfom so ba no munya wo mu va me yade papa bia enti oboaso kofi buache ne message ode ba ye no osi ochia owura kwabena ampofu apia virus managing director ma State Housing Company Limited ne de no memra hanu mu seye same buache se happy International Women's Day enkoma emani na nya ma bia keke wachirem emani na ewo Ghana anu mu seye ono so de ode ba betwam eno no mami free Facebook nko SMS nso kakra kan kakra we send di David ofri abenase na ozi se die esie ne di birthday oh Ghana ana mika no Ghana se yempo na nka akono a nkanya ya hwakai utumi kwase ye bi pa se ase esie ne nyekuro dia esie no ase nyekuro dia enso kobi man so pan se ya utumi kura sekete da ho ono ba kop kro no mu na se munya baabi na muniskam de ko hange utumi kura ko stress yo da ubeda kama won samafo be san bo ho ban na Ghana si obetumi akoda ho ke Ghana e betwam ho eye ne esi ye no pa akono ankanya ya enti David say afi de esi ye ne edi birthday odi fa benase na ebai na Nasrebo Democratic People's Republic of Achiase osi fellow Ghanaians de enkoso Ghana amanyosemu no niwu akase pa osi sesei MPs any security personnel na aircon womo kuma ho any fish pond ho ochia WO1 awete aka young pensioner or achim oda ti young pensioner na Nasrebo say ochia papa o achim oda ochia pa we say ni din say bright ochia live watchim asene osi owura John Kuma nyankopon emfa okra enseye home ewo asomdwe mu ne de ode baye eno osi in fact nyamianim ni krani nipa trimu odin papa nipa trimu osu message odi twa to eno no na say akane say we headline wa ma details headline ode mine bra we say hello kusi ani afia memo madwo na news ni de no size papa osi nyankopon enhira yenkoso enye ni se ya ni din adidwo inframa mi man achimbotwe na ode message we fi bai achimbotwefo anwumre yi me chia mo pa nice minor community utima wasumudwo pa wo network na enye enso be nden asa light nso light de bi wo ye ko afia weekends bibi wo mama nchia Dr. Kwako elder Kwako awo abu peace town oye ni papa onene yire ma Esther michia omo enumre pa michia omo okay ene ye ko de misumitia Alex oton paboa e wa chema sene dodo na saumra ne fra o shoe ni o dende dodo na fra agade shoe enumre special good evening come on one Eric abobo ya rider obi adwuma nam de tag ne no Eric abobo ya rider and afi the tiger face also oye tailor nabi oye fashion designer munna asene na mobo tripadis follow one agenda munna anwure mi chia mo papa afi memra asene bangaloi teacher pe uchra de wasene ayi methodist onu hu kani madam oyinka anwure mi chia mo pa sisi ensu agugu yi ensu agugu yi honam popo a bomodian bowura teacher pe ho na okọ no ma yebe ma honam adaboko osho bedo kama na honam be yo dide obeda fili okọ ho abete de me kanase enti teacher pe anwumre yi akura mi chia pa oni abuseni na mi chia mo papa mi je ono mo na makọ ye producer aye noti hana kokọ na ye be koyi DJ Fish eya mi kokoko dom na makoto fish dia prepare me dish se manya bia mi to preku DJ Fish ode nyompa ebeto aso ayi oso any Didi Odogo ene de ko Facebook live Billy Man a technician on duty me din adikwaku enin kusi buadumene afia ampofowa kasia bonasi
yesi achia mo pi yamamumo ne tie. The station with the best